Ki Pulit ka Anti-Narcotics Task Force ANTF East Khasi Hills haga khandu terik leber kila penlong ya kajing tuet jing di pen buat bat kila yo ban kendang ya kinong Khaïi Drok halowa Lachumiere Shillong haga ba kila yo ban bat ya Ngut ki badan kiti haga ni kambian nagaliang ki Pulit kila yo ru ban kurup ya santali ki sinduk sabon basong ya udrok heroin bakia hadu nyo point not r gram khat khandai tali ki bilar badan ya udrok heroin bakia thau hadu iway point Nyopway gram. Artali ki bike kaway ke skuti, Hendri tali ki mobile phone bat kapisa kabalong shilak 800,000 sans patingka. Borok kelum layo kurup kumbah nyopra point lai gram udrok heroin bat halor kani ki Pulit kidang toket shushu bandang yo kem pat ik badan keti.